baca umugani mu kinyarwanda bagira bati yaraye Rwantambi. Uyu mugani baca ngo nakaraye Rwantambi cyangwa arasa n'uwaraye Rwantambi wakomotse kuri Sekayange ka Nyakazana mu Mvejuru Butare ku ngoma ya Cyilima Rujugira ahayinga mu mwaka w'1700. Bawuca iyo babonye umuntu umerewe nabi afite umukoko w'inzara n'inyota, nibwo bavuga bati nakarasa n'uwaraye Rwantambi. Iryo zina Rwantambi ni iry'umugezi wo mu Burundi wabaga hafi y'urugerero rw'Abarundi rwari ruteganye n'urw'Abanyarwanda rw'Igaharanyonga ariyo Nyaruteje ya Butare. Gaharanyonga iyo niyo bacyurira abana bakubirije bakamata imburagihe bakabatwama bagira ngo mbese urakamata nk'uziviriye Gaharanyonga kuzihakirwa. Uyu mugani rero wadutse ku ngoma ya Cyilima Rujugira ubwo Abarundi bari bateye inkiko z'u Rwanda mu gitero bise icy'inzora. Bari basezeranye gutera u Rwanda barebye inzora y'ukwezi, batuma Umurundi wese uzabona ukwezi kuzoye azatere mu Rwanda. Ubwo hari ku ngoma ya Cyilima Rujugira. Nuko Abarundi bahuza umugambi, ukwezi kuzoye batera inkiko zose zihereranye n'i Burundi. Batera iy'Indirira mu Buyenzi, batera iya Mututu mu Mayaga, batera iya Nyaruhengeri n'iya Bashumba. Ubwo Abarundi baneshwa impande zose z'inkiko bateye. Nibwo umugaba w'ingabo z'i Burundi witwaga Makungu, Umunyarwanda witwa Rugimbana amutsinze kuri Nyakizu mu Bashumba. Ubwo Makungu yari yasezeranye ko namara gutsinda u Rwanda azatabaruka yirabye ingwa ya Nyakizu. Ikigugu cy'ingwa yera cyane kugeza n'ubu. Urugerero rw'Inyaruteja rero runesha Abarundi. Abanyarwanda barabirukana babarenza umupaka, babacisha ku rugerero rwabo. Babonye babacishije ku rugerero rwabo barahimbarwa bagumya kubirukana. Abarambiwe bakisubirira inyuma bagaruka i Rwanda. Ubwo Abarundi birukanwa n'umutwe w'ingabo z'u Rwanda zitwaga Imvejuru. Bakomeza kubiruka inyuma iminsi 2. Bageze aho Abarundi barabahindukirana kuko bari babonye hasigaye Imvejuru mbarwa. Kubera ko bamwe bari baragiye barambirwa bakisubirira inyuma, ni naho hakomotse wa mugani baca ngo wirukana umugabo kera ukamumara ubwoba, n'undi ngo ubugabo butagaruka babwita ububwa. Abarundi rero barongera bambikana n'Imvejuru barazitatanya, bamwe barabica, abasigaye bihisha mu bihuru, abandi barambuka baza mu Rwanda. Bageze mu Rwanda abasigaye bakababaza bati nakari hehe, abandi bati yarapfuye. Ubwo hariho umukecuru mu Mvejuru witwaga Nyakazana, yari afite umuhungu w'intwari witwaga Sekayange. Araza abaza batabarutse ati ingogo ari hehe, ikivugo cya Sekayange. Bati ubanza yarapfuye. Ati yagiye afite iki? Bati yari afite umuheto yirukagana mu ishyamba. Nyakazana ati nzamuheba arihiye. Ubwo yavugaga ko ubwo yacikanye umuheto agana mu ishyamba nta Murundi wamukangara awufite. Nicyo yavugiye ati nzamuheba arihiye. Nuko bibaho. Haciye iminsi Sekayange arabunguka. Nyakazana amukubise amaso amusangana inzara ndende. Aratakanwa n'ibyishimo ati nimuze murebe uko ingoga asigaye angana. Ati mbese mwana wanjye abaraye Rwantambi nuko basa. Abari aho baraseka bumva ubudabagizi bw'uwo mukecuru. Nibwo ijambo rivugiwe mu rwenya rw'abahungu rero. Babona umuntu wese ushonje inzara ndende bati yaraye Rwantambi, cyangwa bati uno muntu arasa n'uwaraye Rwantambi. Kurara Rwantambi ni ukumererwa nabi kubera umukoko w'inzara n'inyota. Sinjye wahera hahera umugani. Mukomeze mukore subscribe kuri iyi channel, mukomeza mukurikirana imigani myiza yagiye ibaho kera kandi umugani ugana kariho. Murakoze.